le agnaranao Jesosy Kristy no andongalian'ny lohalika rehetra. Mino koa zay fanamasina fa eto ianao hitaridalana, ampianatra, anitsy, anome anay révélation. Ninina Tompo zavatra tsy namboleny tananao ka magnaraka fiainanay tsirekireky reto. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy mahazo manan-kery, tsy mahazo manam-pahefana. Mangataka ny herinao zay Tompo hirotsaka eto, ny osotrao ameno ny toerana ty. Ka nizaniza Tompo manana situation zay lazaina fa sarotra, oka hiditra nitsehatra ny osotra androany. Anapatapaka ny zioga rehetra, andevona andreo karazana fahanany fahavalo zay mitady animba. Rakofanay amin'ny ranao Jesosy ty fotoanandroany ty. Rakofanay amin'ny ranao Jesosy ny afatra zay hotoriana eto. Ary intia Tompo manaiky ho fitaovana ampiasainao ampitan'izany mesazy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Itia tanantsika dia samy mahazo toerana antsika rehetra. Dia mba mifampiarahaba kely vetivety fotsiny tsika teneninao le akaikinao hoe tahina mihoatra hoe. Dia sady mateneny izy mahafinaritra ro anao hoe. Tahiny Jesosy daholo tsika jiaby. Asitsika bravo mafy be ho anao zay mahafinaritra tonga eto. Faly miarabantsika amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary misaotra ny Tompo ndray tsika mbola tafahoana eto androany noho ny fahasoavany. Dia misaotra anao namaly ny antso tonga eto amin'ny toerana ity miaraka mankalaza an'Andriamanitra. Ao anatin'izay indrindra no anohizantsika androany ny fotoana hoe iza marina no tena namanao. Mba notania hoe olo marinao izovy maro hoe tena namanao. Izy regny ndray ny akamaroantsika tsy mamandiniky tsara be hoe izovy moa namako. Nefa ry avagna ny namanao no mamaritra ny fiainanao. Na amina fidiram-bola io anao izy koa fa minamagna amin'olo tsy dia allergie loatra anao kagniny koa anao. Tsisy raha. Na amina fiarahamonina andavanandro zay olo akekezinao, zay olo ataonao namagna, zay olo tandrinesanao mi-influencer anao. Ohatra fotsiny zany zao anao minamagna amin'olo bady tsisy raha pare regny. Miemotra tsikelikely koa anao ve. Ohatra anao da namanao mipetraka amina tragnon'olona voretra mo, tsy maintsy vorovoretra anao afaka 3 andro. Da mivahiny amin'olona voretra be regny, fa raha anao tsy tena satongotra. Mifindra io. Anao raha minamagna amin'olo ataontsika hoe tia mifosafosa, dia mifindra aminao ifosafosa ananjy. Raha anao tia minamagna amin'olo mandenga, tsy maintsy misy lengalenga tsy moramora koa magnarakaraka anao tsy moramora ke. Ohatran'izany etranetrany. Raha minamagna amin'olo mitsiriritra anao dia tafitsiriritra ho azy koa. Raha minamagna amin'olo mijangajanga anao tafagnajima. Raha minamagna amina mpangalatra anao tsy ho ela lasa vitivity lamay. Ohatran'izany etranetrany. Ohatranao zao lehilahy ke gongny tia viavy foana namanao dia efa redagna koa anao vake. Vehivavy anao, vehivavy mikotrola ataonao kamarady bero anao ty kofokofoko. Ohatran'izany hatrany ny fiainana dia averiko amin'tanigna aminao niany. Iza marina ny tegna namanao. Maro amintsika zao hoe tsy mifankafoy io satria ami d'enfance. Question petraka aminao, raha ami d'enfance izy, ami d'enfance tamin'ny raha tsara sa tamin'ny raha ratsy. Zany tsy valitsika mifotrany indesina émotion. Latsy mbola hely moa karaha sarotro ndraiky tegna fisomy maventy ndraiky. Nefa raha fahita fa tsy mamango zao. Le raha fahita fa tsy amin'ny lalany, nefa anao mbola intéressé be promotion koy. Misy ane promotion hoe fô tsy voatery namagna. Misy olo niara-niandry taminao tamin'ny maternelle fa tsy voatery kamaradinao miarami benao. Satria ny namagna izy fa nivolagno takeny mamindra raha aminao, mi-influencer anao, mamaritra nature anao. Ny olo minamagna amin'olo tia miteny ratsy tsy tagnany lelany io. Tonga dia tafiriatrariatra ho azy izy nama. Raha tadidinao nazavaiko teto tamin'ny fotoanandro ny natonga ny Eva lasagna ny redika tagny
tsy hainy Adama ny namagna taminanjy. Dia ndana manomboka zao ho anareo zay manana olo-tiagna, manambady, manana tokantrano, ataovy meilleur ami-nao vadinao. Tanao tsy nagnano ameny, tsy kotakotanao tsara be raha zay. Hoe raha akao zay raha ho tamy. Atao edy boka e. Hitanao zao agnatina amitié samy mitandry. Tsy miteniteny foagna mihitsy anao satria meilleur ami-nao io, respectenao be, vidianinao paty aby nefa efa igny dernière balle taminao tao. Ndao kitsikerikinagna kely composé aketsy hainao malaky foany satria namanao izy. Igny ndisan-dragno akao. Ndisan-dragno. Ho anareo zanaka, ataovy namanao papanao, ataovy namanao mamanao an-tragno. Le mila lasa mpinamagna zany agnatin'ny tragno akao, zay vao mipasy. Indrindrandrindra ho an'izay manambady, akory ataongy vadinao lasa meilleur ami-nao. Meilleur ami riavagna tsy mihatsara velatsiby an-tegna aminanjy. Vao tsy ela nandeha tamin'ny toerana anankiray fitsangatsanganana zay zany. Dia misy meilleur ami zareo nandeha tamin'ny toerana fitsangatsanganana koa. Angetiko araiky. Izy ikatriko, hoe avy e, ozy avy e. Dia avy tokotra. Azao, satria meilleur ami zareo. Sakinao atao amin'olo tsy meilleur ami-nao zany vo. Azoaragna be. Dia ohatran'izay le meilleur ami. Ohatran'izay le meilleur ami. Lasa intime zany nareo. Misy intimité. Tsisy tahotra, fampirespekte tsara. Miezaka mihitsy ianao mba tsy hisiana séparation, mba tsy hampatezitezitra le araiky, mba tsy hasorena le namagna, dia hitanao avy eo fa mandeha tsara izy. Zay le vrai ami zao zay. Ka reto misy karazana namagna hita amina fiainana andavanandro. Même napino agnaty fiangonana iny manana an'ireto toetra reto. Ao zao voalohany indrindra toroko anao eto ny namagna tegna izy. Les vrais amis. Namagna tegna izy. Ity namagna tegna izy ity ry havana. Raha le tegna izy marigny ninao fa tsy sandoka. Mijanona eo aminao izy na amin'ny fotoan-tsarotra aza. Ake foagna. Mijanona aminao izy na fotoan-tsarotra aza. Zay zao le tegna namagna. Fa misy ange namagna raha vao tsy matolotolotra anao dia halany. Raha vao tsy magnome raha anazy ianao dia fa izy fa tsy te. Raha vao tsy magnano raha mahafinarinaritra anazy ianao fa nagnitsinitsy anazy, na niteniteny anazy dia izy fa magnano velomay. Misy toetrana kristianina karan'izay. Misy kristianina vao naregny annonce foagna hoe vide plafond antsika fa tsy mivavaka maloha izy telo vola. Oui. Vao maregny hoe vide matériel mpiangonana antsika fa tsy hita izy agny maloha izy. Raha vao misy latsalatsa-kemboka an-draha. Ohatra hoe na même agnatina sampagna maregny hoe vide teny foagna izy fa miala mivavaka. Tsy efany ao ne. Ohatran'izany hatranhatrany. Misy ny namagna tegna izy mijanona eo foagna na amin'ny fotoan-tsarotra, na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Ny tegna namanao na dia ratsiratsin'olona ranao fa izy namanao. Misy tegna miteny igny ane tsy mamango aratsy ampagnainy igny mo rakota. Izy misy devoly fa zay délivré ny pasternareo koa tsara be. Mety misy karazana fagnaratsiagna ino sy ny sisa fa namanao foagna izy. Satria vrais amis. Zay ny namagna tegna izy. Eo foagna izy. Ary manogna anao izy. Miencourager anao. Tao foagna nga tsy magnino nga io. Vitandry io. Tao foagna courage foagna anao fa hainao magnome courage anazy. Eo foagna. Fa misy aneka namagna raha misy patsy. Regny ny votonga vitandafy anao izy misy chocolat zegny koa izy. Bodika ke izy 3 jours. Regny ny vonazo vola anao, eo izy tsy miala aminao eo. Fantapantany tatoato misy mony anao. Antsoviny matetika. Akory? Allô? Namagna izy ka misy patsa.
Dia misy ndraiky namagna magnaraka, namagna mpanoro lalana. Ireto zany raha tokony anagnanao reto teboko magnaraka reto e. Namagna mampanoro lalana. Ary revagna sarotra be zany nilazagna fa tegna namagna anao izy koa tsy misy contribution anao mihitsy agnatin'le fifandraisana. Ohatra zany hoe tegna namagna zany afaka magnatoro raha jiaby. Ohatra misy raha tsy mety aminao dia volagnina arô. Koa zanao sologna iraiky fa tsy mety io. Koa zanao zao atao. Koa zanao ohatran'izao, namagna mpanoro lalana. Mangata amin'Andriamanitra anao ndeso ambavaka mba hanagna namagna tegna izy. Mihoatra noho ny ray-tapo aminao ny namagna tegna izy. Mangata amin'Andriamanitra anao mba hanagna namagna mpanoro lalana. Hoe ravavy, ranada, ranabavy, akato fa tsy akagny. Mpanoro lalana. Zany hoe magnome torohevitra tsara. Zany namagna tegna izy. Magnome torohevitra tsara fa tsy mampianatra mifoko sigara ndraiky. Hoe sisefy. Tao zay ny hono. Magnome toro lalagna tsara. Mampirisika anao izy mba hivoatra. Anao io mba karan'izao. Ampirisiny anao mba hivoatra. Ary magnitsy anao ampitiavana rehefa diso anao. Magnitsy ampitiavana, tsy le manevateva mason'olona koa. Magnitsy ampitiavana rehefa diso. Ireo zany mila ianarana mpivady daholo rehetra raha volagniko. Satria misy koa mokany mpivady erany faravolagna fogna izy vao courage. Manombonomboka le 28 akizo izy mimoe. Misy madamo sasany magnandra magnanjay. Le 26 anao ndraiky mba avy nisakafo vao. Anao sy mandry rano mangatsiaka io fa ataovy rano mafana e. Andrasanao manako rano. Satria le 28, le 29, 30. Azonao teko koragny. Maneho fitiavagna be. Midoko ahity anao. Amboarigny helebina mba tsisy rabe mivajiniky. Satria le 28, 29, 30. Mba mitodika kely amin'olo mariny anao. Materialiste hoe olo karan'izay. Volagno izy. Fandana mitady amin'Andriamanitra mivavaha mihitsy mba hanagna namagna mpanoro lalana. Namagna tegna izy. Tepoko magnaraka. Namagna mpiaraka mifaly. Namagna mpiaraka mifaly. Misy aniry avy ny karazan'olona tsy faly izy rehefa anao mahazo raha. Azonao? Ia. Amianao raha mamimamy izy lazany misy diabète zegny tsy hihina. Nefa izy vignitra aminao nahazo raha. Fa misy namagna ndraika anao nahazo raha eby tsy mbola falifaly tsara be. Izy mandihy igny jusque maraindray andro. Ravoravo izy. Namagna miara mifaly. Misy olo tsy faly maregny zanakanao afaka fagnadina. Fa misy ndraiky tegna fier, rô mba faly rô za mizanakanao. Tsy haiko rô fa de courage rô za tamin'ny zanakanao miara mifaly. Fa misy ndraiky sasany amin'ny raha maresaka fogna ndraiky izy hita fizy veke fiu. Regny edy zany defa discerné koa regny e. Hoe isika misy anniversaire fogna izy mipointy. Isika misy fety. Fa raha mba misy deuil, misy fiaretan-toro izy tsy hita. Misy fianakaviagna marary izy tsy mamangy. Rehefa mieritreretina zay anao fa regny le agnisan'ny raha misy patsy daholo agnarany. Tepoko magnaraka. Namagna mpanararaotro. Namagna mpanararaotro. Izy de tegna miseho mihitsy fa namanao. Za aloha de tegna magnaja anao. Anao mahafinaritra anao. Anao karazany hono. Asehony mihitsy anao fa namana. Fandana manao mangataka service aminazy mo. Tsy maintsy payenao vola izy. Fa nenao bojibojiny daholo hatramin'ny poketrinao io kofa tiany. Alors ty mba nenaka. Anao mo tsotsotra hely tainy tompo. Lasa ny poketrinao. Misy namagna mpanararaotro. Hainy anao tsotra dia ararotiny. Ary efa zany fogna ny antondeny akeo andeha agnararaotro.
manam-bola anao dia sady tsakotsakoany vola agnaty poketra, tory mbo lay correct hoe sokafany poketranao, sady tsy mahalala fomba izy tiany roba fo eky ny tegna mare. Tanao mihitsy zany izy fa misy esprit dévoratrice. Tonga dia tsakotsakony akony ianao namagna mpagnararotro. Misy zany tena manararotra anao tsotra zao. Hita zany amin'ny fiarahamonina revana. Karaha ataoko zao za matetiky mampiasa olo magnamboatra tomobily, dia matetiky rehefa vita le raha misy ambamina vy akeo. Anao mba miady varotra aminjareo hoe ino mba latsadatsa kely, efa tegna efa prix mihitsy anay zany, raha izy anao pasteur regny anaovanay zany. Zareo ok rako izy tegna, menao ananjy volany. Izy moa dia voke ary sao dia mba tokony hoentinay reto ara-pasy. Oza otriny vidiananao ni, anao mba magnanjegny ozy re. Nenao zany tianjare atao gratos, fa nenazy mila sosy. Misy namagna karan'izany. I tsy hoan'ny koatra io. Na anao mba mila raha aminanjy, tsy magnomenao gratuit zegny, fa mila mipaye aminanjy ianao. Discerneo zany fa raha olo milaza namanao magnano raha karan'izany, magnararotra anao izy ny tegna marina. Mpanararotra. Donc c'est pas la peine. Aza mandany lera ntsony mbola camarade aminanjy satria izy ami d'enfance andeha agnekitra ambabiagna. Parasite. Hita io amina fiarahamonina andavanandro. Satria misy zao karazan'olo tsy magnantso anao izy ko tsy misy problème. Zay fogna mba agnantsovany anao. Managna olagna izy. Anao ndraiky izy kofa misy olagna izy magneno telefoninao io e. Na miala an'izany regniny anao fô nisondrotra asa tampiasagna, nahazo promotion, tsy haiko nahazo ino, nahazo grade, dia antsovana allo, avoakany amin'ny Facebook aby sary hoe nareo mpifavinala tsara mpinamagna. Namagna mpagnararotro. Misy karan'izegny namagna. Dia fa tandremo fa iregny zany matetiky mety izy koa fa tsisy raha ilany anao sany vony. Namagna mpagnararotro. Zany hoe mitady anao izy rehefa misy tombotsoa, fa magnalavitra izy rehefa tsisy ilany anao. Karaha tsy hitany zany tragnonao io andavanandro, mandalo akaizy fa tsy mivily. Fa raha misy problème izy, vao mandraindray gn'andro izy fa tonga tokotaninao eo. Zovy mpagnanjay, mitoditody kely amin'ny marina ananjy, sembo aketo aby izy. Dia anao zany rehefa mba ampianariny karan'izao, mba mahaiza miara-mony, mahaiza mifanerasera, mahaiza mifandray, fa aza mba mety hipetraka amin'ny plasin'ny mpagnararotra. Ao ndray ny namagna pitsikera. Namagna pitsikera. Anao raha tsikerainy fogna anao fandehananao zegny karaha magnano makitra ndraiky ny tongotra anao droite io anao mandeha zegny karaha makitra ilo ndraiky. Misy olo ohatran'izany. Akory ndraiky fa hitanao viavy am-piangonana koa lohananjy raha hitseny magnanifagny landragna amin'ny tsisy raha pare tany magnanifagny lohany. Mitsikera fo eo. Ary mahita raha kritikegna amin'ny fiainan'olo fo. Tsy lehilahy, tsy vehivavy, tsikerainy. Hatramin'ny zaza madinika re vao tsikerany dao. Vao tsikerany dolo raha jiaby, pitsikera. Izy zany dia pitsikera. Hafa moa karaha hoe mitsikera mbo hagnatsara zavatra, fa izy ane mitsikera mba hagnaratsy anao. Misy moa olo mitsikera c'est normal mba tonga anao hivoatra. Fa misy olo mitsikera mba tonga anao hoalan'olo. Mitsikera mba tonga anao tsy ahazo tombotsoa. Mitsikera izy mba tonga anao afakasa. Mitsikera izy mba tonga anao tsy ahazo fidiram-bola. Karan'izany misy olo ohatran'izany. Dia remarkeo fa ndraindray misy olo mariny anao tady hagnano raha magnan'izany, miala malaky. Satria anao tsy managna faharoanao io fa anao raiky fo nagnanao ananjy. Karaha io vizagna, sagnatria ny vava, erany akeo e. Tantara sisa. Ity olona ty mahita lesoka fo. Ohatranao mahita anao mipaozy izy dia hoe mbo tsy nagnevanao aiky akanjonao io e. Tsy mbo nisy hafahafa. Andro alakamisy be tao.
Kar le izy regny namorogna lakamisy de fa izy fogna mikomanda raha jiaby. Teboka magnaraka namagna mpialona. Mpialona. Tsy tiany ianao kofa mahazo raha tsara. Vao naheno izy tera-baony zare ko. Malahelo izy misaona. Naheno izy afaka baka hony zanakanao. Tonga de mangotika agnaty fony agny. Naheno izy navita tragno ny ranona de fa tsy azo nefa izy milaza fa namanao, namana mpialona. De io koa zany raha mbola azo atao asitrisitrivo fo. Satria misy olo mampahazo aigna ananjy mikoragna aminao marigny anao mivolagna hoe za tegna sahira. De mahazoto izy satria agnaty fony akao zany sahira ka to. Tiany falifaly izy marigny anao sahira. Falifaly izy marigny anao nisy raha nahazo ananjy. Falifaly fa raha mbola misy zavatra azonao aprimy tsara koa fo. Satria nendray izy tsy avy amin'ny devoly mahatonga le komba hafa avy aminao. Mba eviteny. Satria misy olo tratrana famosaviagna satria regnin'olo iny vidy telefônina vaovao. Ny sasany zegny raha azony fa tsy maintsy ataony TikTok. Hatramin'izy mihinagna composé. Ny sasany avintesina hors d'œuvre fotry totondriko to. Alaigna sary. Ireny zany mitondra fialonany. Nefa raha mba azonao evitena, mba tsisy raha karany. Namana mpialona. Tsy faly amin'ny fahombiazanao izy. Ary possible magnelitsaho ratsy mba andeha hanimbagnanao. Magnelitsaho ratsy amin'ny toeram-piasagna. Magnelitsaho ratsy amin'ny lehibenao. Magnelitsaho ratsy amin'ny vady aman-janakanao. Magnelitsaho ratsy amin'ny fianakavianao. Namana mpialona. Ary voalazan'ny Baiboly fa ny fiarahana amina namagna ratsy izy manimba ny fitondran-tegna tsara. Zany misy tonga zany anao mba te hieritreritra mba hitondra tegna tsara. Fa le namagna ratsy mihitsy mitarika anao alora angamba harindra ia. De iregny karazan'olo zegny eviteo. Ndrindra raha anao mandeha mitoeragna hoe anao rery, eviteo ny mauvais ami. Mauvaise compagnie. Ohatra anao zao mety hoe tsy haiko sa andeha a France anao, amen. De fa tandremo ny mauvais ami agny. Satria anao zay raika.